Antum mudahinuna, engka kotumanna pada tunatunaiwi. Mutahawinuna mukadzibuna, pada capak-capai, pada mupabelai. Wa taj'aluna rizqakum minal matari, majeppu mupancajiwi dalek mutu menang pole ribosie ay syukrahu pancaju dalek mutu menang betul syukuru kengmu antum tukadzibuna annakum tukadzibuna majeppu mutu menang pada mapak beleko ay bisakiyallahi ari apinunna pungala ta'ala hai sukultum matarna binau'in kada polei bosita nasaba pappenya memakoy betul pananrang sana ko idi ogie makada uwaina bosinna tanra bosinna manue bosinna picae itu namanya nau'in. Yang dari itu angka nasab pabosi wirilenai pengala ta'ala. Kodiro pabetuana yewe ayah yang dari itu ayat 20 70 gangkana 72 Lundri purana narampeng ki pungala ta'ala riaya puralaloewe yang dari itu al-adillatu ala al-uluhiyati wal ba'si wal jaza padapi pungala ta'ala rampeng ki dua telu dalele nania keterangan Arya Nabi ngenna Nabi Muhammad atau ngenna akorange dengan menggunakan kalimat sumpah, yaitu kalimat al-qasamu. Kemudian Nabi Pungala Ta'ala bimasaqitin nujum. Kesana de guruta sangi masaqitin nujum bimakna nuzulul Quran. Kalimat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul la uqsimu fala uqsimu. Jadi tanggapan Nandri Guruta yang dari itu pertama dan tafsir itu maka adalah zaidah dalam kawaidut tafsir maka dega istilah mahsuf dega istilah zaidah dalam Al-Quran yang dari itu napake pungala ta'ala kalimat la uksimu yang dari itu tawkidun lil kasami papiasa dari tujunna kasame al kasamu kita la al muksamu bi al muksamu alaihi anu riatan rongengi
nenia anu ritanroe. Ya. Jadi al-muqsamu bi, al-muqsamu alaihi. Bahkan dia guruta la uksimu. Bimana akkalallahu subhanahu wa ta'ala bikasamihi bimawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum yanaritu al-muqsamu alaihi. Jadi narikku makadaki la bima'na lamut taukid. Jariga wakadaki denre la bima'na az-zaidah, tentu beda. Jadi akor ini dalam pengala Allah Ta'ala mawaqi'un nujum wa magharibiha. Jadi mawaqi' bisa dikatakan bentuk jamak. Mufradna mawaqi'un. Mawaqi'un adalah masdarun mimiyun. Ya. Kita makada kubat tafsirita kori ini makadai ismu makan. Bentuk maf'al. Ainaro rampe pengala ta'ala mawaqi'un nujum. Dapat tentu pengala ta'ala yewe keadaannya. Yanaritu ala burenna an-nujum. Tentu lesangi dek gaga pengaruhna koro. Dek gaga maka angkanan api dek gaga. Yeah. Dari makonaro sedi anu batua. Majalloer yang kangenna puap pakengkaingi. Pakajajangin rekwero angka pengaruh yang tetap dilakukan oleh di ayat lain. Kisah panglutta Nabi Ibrahim wattunna si hujjah si bawa umatna. Dan hari itu walamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ufulul al-qamar. Jadi dari itu tampui pengaruh tapi iya na berikadangnya panglutan Ibrahim khataba ala akidati ummatihi. Seakan-akan adana riale panglutan Ibrahim masompa berhala. Falhalu laisa kadzalik. Nabi Ibrahim dekna mungkin melok sompa berhala, melok sompa ulang. Nekia keyakinanna umatna makro. Maka di dalam ilmu tafsir itu ada yang dikatakan al-iltifat, pengalihan sediwe berekada minal mukhatabi ilal mukhatabi bih.